Bipin Debbarma, a young resident of Dashram Para, Khumulwng, was felicitated today for his outstanding academic achievement, which saw him secure the second rank in the All India Trade Test exams and the first rank across the entire Northeast region. The felicitation was conducted by the BJP State Secretary Dr. Bipin Debbarma, who visited Samil's home to honor him. Dr. Bipin Debbarma stated that the visit and felicitation were carried out under the direct instruction of Chief Minister Dr. Manik Saha and on behalf of the state BJP unit. Samil Debbarma received the prestigious honor directly from Prime Minister Narendra Modi, a testament to his remarkable performance in the national level examination. Samil completed his one-year course from the Tripura Government ITI College, having started his studies in 2024 and finishing his 2025. Speaking to reporters, Dr. Bipin Debbarma launched Samil's exceptional accomplishment, emphasizing that his success brought immense pride to the state. Dr. Debbarma encouraged Samil to continue his hard work, uplift the Tripura community through his endeavors, and make significant contributions to society. He further stressed the party's and the state government's commitment to providing full support for Samil Debbarma's future projects and professional ambitions. Tini sung belai jo kha tong thokjak sini Tripura rajyoni sini Tripura sani bisingo je norok nukbai khana bibhinno news channel madhyome je Samil Debbarma bo bini nijini porishrom je trade mechanic civil trade o porishona khainai degree orjon khainai tini all India level o kaisa second position mankha pasapasi northeast o bono first position manai tini sini rajyono sini Tripura hasteno তাই বিশেষ করে চিনি কুংথাই বারা ত্রিপুরা সারংনি যেভাবে ব সুনাম উজ্জ্বল খাইকা আবন বাগৈ চিনি রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তাই চিনি রাজ্য সরকার তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বন খা কাহাম তাই হামজামুং ইয়াফারো তাই বিনি যে পরিশ্রমনি ফলে যে দক্ষতা অর্জন খাইনাই ব তিনি এই জায়গা ফাইকা ব শুধু বিনি ব্যক্তিগত সিমিয়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা সারংন একটা অল ইন্ডিয়া লেভেলও যে ভারত হা কতরনি প্রধানমন্ত্রী ইয়াক্তই বসকাত মানে ফেকা আবন বাগৈ সিং বনো বিনি কর্মজীবন বেলায় খা কাহাম তাই চিনি শুভেচ্ছা ইয়াফারো বনো যে ভবিষ্যত যে চিনি ত্রিপুরা সারন বতেব কুজুক সাগাত লাঙাই নাইথথক খাইনাই চিনি ত্রিপুরা সারংন ব সংসাসা খাইনাই जों होप खायो जे गटिन थानाव प्रे खायो जाते बिनि जीवन तैबो बिनि इमां रक कुबयं हय सक्सेस हय तैबो हायखायनो जों सासा खायनाय ब कायसा तेबो सुनाम अर्जन खायनांथु तै बिनि कर्म जीवन जाते ब प्रत्येकटा जागाव बिनि जे वानसुकमानि जे मुचुंगमानि सिनि बरं बागै सामं खायनानि ब सफल हंथु सक्सेस हंथु आं आभायखायनो बिनि परिबारनि जे बिनि मा फानोबा आं हामबाय मारो जे माहाय बसा कायसा ब जन्म रिवै बा आचाय रिवै जे माहाय कायसिनि त्रिपुरा सानो कायसा प्रधानमंत्री याक्तै पुरस्कार माने जे बाबा सिनि त्रिपुरा सारंनो सिनि कुंथाय बारानो ब जे उज्जवल माने नखा साकानि आथुकरि हेकाय जों सासा हेकाय ब सिनि त्रिपुरा सारंनो तिनि कायसा उज्जवल फुनुका आं आबन बागै सिनि माननीय मुख्यमंत्री मिया आनो रिङै साका जे बनो कायसा सकात याफना बागै आबन बागै सिनि माननीय मुख्यमंत्री सकात रबर केन्द्र नुबैखा जों याफारका तो কিছুদিন পরেনো সিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ববাই रिङै कक सानाय এবং বিনি যে তাবক প্রেজেন্ট বিনি যে ওয়ান সংমানে যে বিনি টার্গেट আবো যাতে সাকসেস মানে বাহাইকা খাইমানাय जों राज्य सरकार হইতে রময় जों एज ए पार्टी হইতেबो বনসভা जों खायनाय
Responding to the accolades, Bipin Debbarma expressed his heartfelt gratitude. He thanked the media and specifically acknowledged the principal, teachers, colleagues and all the faculty members of the Tripura Government ITI College for their thorough support and guidance, which he credited with helping him achieve the second position in the highly competitive All India Trade Toppers exam. ITI Government ITI Tripura nisimi ang course 2024 course start kaya gani 1 year ni course tanggo mechanic diesel trade 2025 ani course paikha exam rekha exam raman poreo all India wani top all India AITT ni sinija ota all India to trade toppers amte ime garani bumung kasaka kawan porang kangkang notice ni kani trade ni ang number 1 yang Tripura represent kata notice ni kenapa khorang itu thamai notice ni kangke chungaro CTS ni aro duita award dojago CTS te CTS ong kangke jetabuk ITI ni simi thangnai borok kangke notice ni sang charjona Tripura ni kang simi ka samni khorok ni tongo ka Arunachal ni khoroksa ke CITS ong kangke chung notice ni khorok ni kata te hambairna musungo ani je college ni sir ani je senior instructor ani je trade instructor sir Susanto Debbarma boban onek guide khaikya bin hoidan ang saimono je all India toppers of langjago o exam ni bisingte ni semaman bisingte sir jano saman bisingte amo preparation khaikya temai keno chini je college ni principal te joto staff sobana help khayo amani bisingte no borok ni guidance ni bisingte ang stage ang kasemaka all India toppers trade ani bu monoti semaka te sir no hamba temai keno chini college chung jisiaro avinia 2.0 ni je project khaman bisingo chini trade ningai chung kaisa mane scrap ni hoite chung je gari snamani bagi tu sang bagi ne kata e sports car ne hangkabo electrically based chung abo snamang kha chung kono mani payar mungsapono chung je scrap ni je banga chora ni chung sanamani aron hoite chung apono design khlai chung ka snam ka chung abo complete khamaka 3 months ni bisingo chung abo complete khlai. Significantly, Samuel also revealed details about the project that contributed to his success. The team's technical model was entirely constructed using materials salvaged from scrap. This innovative approach highlights the practical skill and resourcefulness demonstrated by the young achiever. Reported by Amit from Agadla, Chini, Khorang.